abaramatitona bari mu muhanda ku musaraba. Abakristo n'abakristayo batambuza umusharaba kwetorora etawuni ya Kyenjojo obwe bebembirwe bakuru b'enyikirizo ezi zombiri omuri Kyenjojo. Venerable Stephen Karyebara orusabadikoni wa Nyantunga Church of Uganda hamwe na Father Venancio Obusobozi bwana mukuru wa Katosa bashaba bekeriza bona okwega kusasirana hamwe no kukwatanisa simarhanga habwo bumu turantwataniza habwo ko Yesu akatera nizitwena betufirira hamusalaba nk'abo Kristo reka sterera abantu bona basobora kwegarukamu twekambire okuba mu bumu bwa Yesu Kristo yatusabire atakafira hamusalaba kandi twena kutwacyole ko muhanda gw'umusaraba kube kintu ekitukurwanira okurantwara mu maiso. Abanyishengero nabo bayetabo mu muhanda gw'umusharaba kandi bahayo n'obutumwa bwabo ombikiriza abanyakwero mu masiko enfuzi enfakati abanaku abatakwesobora okumanya ngu Kristo akaija okubaha amasiko Kristo akaija mugira amani Kristo akaija muruge omukinamiro ekyokuganya hati mukama rwanga ba Yesu bere kulabyo mwana wo wenyini omukubona bono kwo kyoka yamalira singwire ekandi twe kikumanyisa twina kuba no kugumisiriza mu bintu byone bitukora. Aba bahenderera hakiriziya ya Katosa Catholic Parish umugandi Bishop w'obureberezo bwa Rwenzori Right Reverend Ruben Kisembo nagira ngo bona bayejumbira mu kutwara amabati ga Karamoja batebwe mu mbuga z'ebiragiro bajunano sima kuzoka mpati moleke bakwata omuntu omutyo nk'abantu abagabire ngo birambate batamata gatagawa tano omuntu omwenka sabona aba listed bagambwa rundi bagagaru n'abakwata kona kwasirwe tukana mabate gonka n'imbuzi sente zikabazegeretinga abantu basenza government so tusabanya mu public office bona mbere bali kwatantale nguzi no kubaza imitu ya government so atabitaga mutu babitunga tali ferwa. Ebigambo bya Bishop byizireho bwa nyuma y'eshahanche koterwa n'sobushomanku zo mwihanga yaheza kohereza minister wa Karamoja Maria Goretti Kitutu aha rumanda sawa tukumbuka tugasomo zo busuma kutenganiza kwa mkambo na soga siwa jaguza kuno kugaso kwa kujanza mu yetu Bishop Kugambebe nobwabire naho butumwa bwe bwa Pasika hizo baryanyu mwabazyo aha kanisa ya St John's Cathedral omuri Fort Portal saba kuza witu nyana hero kwa Yesu Kristo akafa kutugomezo tawaho turumbuke tugomiga sombi so tujaguza turasaba tosa kwa sababu zabizo byanzibwa kankalenga sombi za tamiro oksihani okushabo kwebembirwe dinwe kanseji Reverend Canon Ezra Musobozi so eliona Kristo akafora kugumisiriza jadarabago simu eki baitu namaleka baraki ekakwenda Gasha kwa Daniel Bingana na Jonathan Tusingwiri.